neza habe na gatoya aho inyeshyamba za M23 zirimo gukubitwa ndetse ibikoresho byinshi bigasenywa benshi bagasiga ubuzima bwabo ku mirongo y'urugamba. Ahangaha urugamba rwabereye Masisi, inyeshyamba 40 zarangije gufatwa mpiri, ingabo za FARDC n'abazarendo zihagaze neza zirarwana zirwanirira kwisubiza ibice byose umwanzi yambuwe. Ibi kandi bikongera bigahamwa n'uburyo ki inyeshyamba nyinshi zirimo gushyira intwaro zazo hasi zikamanika amaboko zikitanga mu basirikare ba FARDC. Bigaragara neza ko ari umwuka utari mwiza mu buyobozi bwa M23, aho benshi bijejwe ibitangaza, nyamara kandi nk'uko amakuru agenda abivuga, imbere muri M23 ikiboko ni cyinshi: urupfu, inzara, imiyoborere mibi, ndetse harimo n'ikibazo cyo kwicisha bamwe mu bana ba M23 bagaragara neza ko barambiwe n'urugamba cyangwa se bakeka ko baba bakorana na FARDC cyangwa n'abazarendo. Uburyo ki rero abana b'inyeshyamba barwanyi bagenda bicwa muri M23 biri muri bimwe bigaragaza ko morali igenda itakara ku rugamba. Ariyo mpamvu henshi ibikoresho by'abarwanyi, imbunda, communication, uburyo ki bakorana n'abakuru bayobora M23 ntago birimo kuvugwaho rumwe n'inyeshyamba za M23. Benshi barimo bava ku mirongo itandukanye y'urugamba bakisanga bari mu maboko ya FARDC, bemera kumanika amaboko. Bose bahuriza ku kintu kimwe: ibintu ntago byifashe neza muri M23. De nos forces armées à défendre la souveraineté nationale. Ce soir, nous vous proposons un grand reportage détaillé sur les avancées militaires, les défis stratégiques. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira uko ibintu byifashe ku mirongo y'urugamba, tureba aho FARDC igeze ihangana n'ibitero by'umwanzi ndetse no gushaka kongera kurengera ubusugire bw'igihugu cya Repubulika Demokaratike ya Kongo. Aha kandi nanone tukareba bimwe mu byitwaga ko ari ingorane zatumaga urugamba rudatera intambwe nk'uko byagiye bigenda ubwo imijyi yagiye ifatwa, ariko isaha y'uno munsi ingabo za FARDC zikaba zirimo kwiminjiramo agafu ku rugamba. Et le rôle crucial de la conscience patriotique dans la résistance congolaise. Africa Flashes. Tuganire kuri amwe mu makuru agaragaza neza ko leta ya Repubulika Demokaratike ya Kongo irimo yandika amateka mashyashya y'intambara. Tutabatindiye rero ntimuve ku ndanguramajwi yanyu. La République démocratique du Congo est à nouveau secouée par de violents affrontements. Mais cette fois, le vent semble tourner. À Masisi, hamaze igihe kinini cyane leta ya Kongo yibasiwe n'ibitero bikomeye bigabwa n'umwanzi wa M23, ariko kugeza isaha y'uno munsi ibintu bikaba bimaze guhinduka. Intambara ikaba irimo yandika andi mateka mashyashya. Uyu munsi rero bimeze bite? Duherereye i Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. plus de 40 combattants de la coalition M23 RDF ont été neutralisés lors d'une embuscade méticuleusement tendue par les patriotes Wazalendo, en coordination étroite avec les forces armées de la RDC. Amakuru rero dufite neza nuko inyeshyamba zirenga 40 zaguye mu gico cyatezwe na FARDC na Wazalendo Masisi. Ibi bikaba bigaragaza neza intambara irimo ihindura isura muri Masisi, aho bitoroshye. Noneho intambara irakomeye ndetse mu bice hafi ya byose bitandukanye intambara irimo kubera ku mirongo itandukanye y'urugamba. Inyeshyamba zikaba zirimo gukubitwa ndetse FARDC irimo irakubita hababaza. FARDC.
Ces pertes massives ne sont pas un simple fait divers de guerre. Elles marquent une étape dans l'affaiblissement d'une rébellion. ibi bigaragaza neza yuko intambara mu duce twose irimo kuba, aho FARDC na wazalendo bahagaze neza ndetse barimo bakubita umwanzi nta mpuhwe, arimo atakaza abarwanyi, ibikoresho, komunikasiyo ndetse n'ubundi buryo bwose bigaragaza ko mu ruhande rw'umwanzi morale yarangije kugabanuka. Ibi bikaba bigaragaza yuko igisirikare cya Kongo cyamaze kwivugurura kigahabwa amasomo n'imyitozo ndetse kikaba kiyemeje guhagarara no kurwana imbere y'umwanzi mu bice ibyo ari byo byose umwanzi yigaruriye, qui depuis des années sert de bras armés aux ambitions régionales du Rwanda. Ibi rero bikaba bigaragaza ko igihe cyashize M23 RDF aribo basirikare b'ingabo z'u Rwanda bari bariyemeje gufata karere ka Kongo y'Iburasirazuba no kukwigarurira, ariko kugeza isaha y'uno munsi ibigaragara ku mirongo y'urugamba itandukanye, uwo mugambi ukaba wararangije gukubitwa inshuro kubw'ubufatanye bw'igisirikare cya FARDC ndetse n'abazalendo biyemeje kurwanira ubusugire bw'igihugu cyabo ndetse no kwitanga batizigamye kugira ngo hatagira ubutaka na bumwe busigara mu maboko y'umwanzi, batongeye kugaragaza ishema ry'igihugu cyabo cya Kongo. Urugamba rero rurakomeje, M23 irimo iratsindwa mu buryo budasubirwaho, naho FARDC na wazalendo barimo kuzamura ibendera mu duce dutandukanye umwanzi yari yarigaruriye. Ce succès militaire, relaté par nos sources locales et confirmé par des témoins sur le terrain, s'inscrit dans une dynamique plus large. Ubu butwari rero nk'uko bwagaragajwe n'ababyiboneye ndetse na Radio Africa Flash, bikaba bigaragaza neza ko ari bimwe mu bigaragaza neza yuko Perezida Tshisekedi amaze gukora ivugururwa rikomeye, gutanga amahugurwa ndetse no gushyira ku mirongo igisirikare cyari cyarangije gusenzekara ndetse no kwinjirirwa na leta y'u Rwanda. Kugeza isaha y'uno munsi ubutwari bukaba bugaragarira ku mirongo y'urugamba, aho FARDC irimo kurwana intambara ikomeye cyane kwambura M23 leta y'u Rwanda uduce twose yari amaze kwigarurira ku ngufu. Depuis plusieurs semaines, des dizaines de combattants M23 se rendent spontanément aux lignes FARDC Wazalendo. Ibi bikaba bigaragazwa kandi n'uburyo ki muri ibyo byumweru bitambutse imirwano itandukanye y'ahantu hatari hamwe mu bice byose M23 yari yarangije kwigarurira byagiye bifatwa, nyuma inyeshyamba nyinshi zikemera kumanika amaboko zikitanga mu barwanyi ba FARDC ndetse na wazalendo. Bigaragaza neza ko imbaraga zo gukomeza urugamba kuri M23 zarangije rwose gutakara, nta n'icyizere bafite ko runo rugamba babyifite gukomeza, ahubwo benshi muri bo nk'uko bagiye batabwa muri yombi bavuze ko barambiwe urugamba kandi nta cyizere bafite cyo kuzatsinda. Il dénonce les conditions de traitement inhumaines. Bakaba bavuga ko mu by'ukuri M23 abarwanyi bayo bafatwa nabi cyane, bicwa kandi hari ikibazo cy'inzara no kutabona imiti. Ibyo byose abafashwe bagatabwa muri yombi bakaba bavuga ko abarwanyi ba M23 babayeho mu buzima bubi cyane, infligés par leurs alliés rwandais qui les considèrent comme de simples esclaves de guerre. Aba barwanyi nanone bakaba barerekanye neza ko abanyekongo binjizwa muri M23 badahabwa uburenganzira, bafatwa nk'inyamaswa, ndetse kuri bene wabo b'abanyarwanda bayobora M23 bavuga ko batabafata nk'abanyagihugu ahubwo babafata nk'abacakara b'intambara bakoreshwa uko bashatse isaha n'isaha ndetse byanarenga bakicwa uko bwije n'uko bukeye. Ces témoignages rappellent que derrière les armes
Il y a des hommes manipulés. bikaba byongera guhamwa na benshi mu nyeshyamba batawe muri yombi bakavuga yuko usibye imbunda hari na bamwe mu banyekongo abana bakiri batoya bagenda bafatwa ku rugamba bagashorwa mu bikorwa by'ubwicanyi bagakoreshwa ku bw'inyungu za politike ndetse n'igisirikare ku ngufu ubyanze akicwa Sacrifiés, trompés par de fausses promesses financières ou politiques. aha rero none inyeshyamba zafashwe zongera kuvuga ko hari benshi bagiye binjizwa mu nyeshyamba babizeza ibitangaza bababwira ko bazabaha imyanya ikomeye ndetse bakabazamura guhabwa amaranke ya gisirikare ikindi kandi bakaba bamaze igihe kinini cyane bakora nta mushahara bahembwa. Plus de 200 d'entre eux ont déjà choisi de déposer les armes, brisant le mythe d'une rébellion invincible. aha rero bamwe mu nyeshyamba barenga 200 bakaba baramaze kwishyira mu maboko ya FARDC na Wazalendo bakitandukanya na M23 igisirikare cyagaragazaga ko ari igisirikare gikomeye gifite imbunda n'ibikoresho kandi gifite discipline ariko nk'uko abagiye bitanga muri FARDC na Wazalendo bakagaragaza neza ko mu gisirikare cya M23 bica kandi uburyo ki bafata bagenzi babo ni uburyo bwa kinyamaswa byuzuyemo ubugome bwinshi bukabije Et dévoilant les fissures internes qui fragilisent le M23. ibi kandi bikaba bigaragaza gucikamo ibice kw'abayobozi ndetse n'abayoborwa mu nyeshyamba za M23 akaba biri muri bimwe bigaragaza iyi mpamvu M23 muri no minsi irimo irushaho gucikamo ibice no gutsindwa urugamba. À Bunyakiri, 7 ex-combattants ont récemment trouvé refuge après avoir fui à travers les sentiers forestiers. aha rero kuri Bunyakiri turabona neza buryo ki wari abayobozi ba M23 bitanze nyuma y'igihe kinini cyane bamaze bagenda mu mashyamba y'inzitane mbere yuko bagera ku birindiro bya FARDC na Wazalendo bakakirwa neza nta kibazo gihari. Leur récit est édifiant. Ils affirment que leurs rangs sont nombreux à envisager la fuite. aha rero bano barwanyi bafashwe berekanye neza ko ibirimo gukorwa muri M23 ari agahinda umamurira n'umubabaro ko benshi mu barwanyi ba M23 biyemeje gushyira intwaro hasi no kuhunga muri FARDC na Wazalendo. Gusa ikibazo gihari nuko buri wese ubigerageje n'uwo batekereje ko yitegura gutoroka bose bahita baraswa bakicwa nabi ku mugaragaro. Rwandais les méprisent, les exploitent. aha rero bakaba barongeye kwemeza neza yuko abofisiye b'u Rwanda babasuzugura kandi bakabakoresha nk'ibikoresho byabo batabaha agaciro habe na gatoya bikagaragaza neza ko buryo ki abarwanyi ba M23 bafashwe n'inyeshyamba za leta y'u Rwanda ari uburyo bwa kinyamaswa kandi benshi bamaze kuhasiga ubuzima batabarika. T'envoie en première ligne comme chair à canon. ibi reka none bikaba byarongeye guhamwa n'abo barwanyi ba M23 batawe muri yombi bemeza yuko imfungwa zose ndetse n'urubyiruko rwagiye rufatwa rukinjizwa mu mahugurwa haba Rumangabo ndetse n'ahandi hose aba bose bagiye batwarwa ku mirongo y'urugamba imbere kugira ngo abe ari bo baraswa nk'ingabo ikingira bano basirikare bakomeye bavuye mu Rwanda. Aba banyagihugu ba M23 rero bakaba bakomeje gushorwa ku mirongo ya mbere y'urugamba ndetse no kwicwa nk'ingabo zikingira M23 n'abayobozi bayo bakuru. Ce phénomène de désertion témoigne d'une perte de confiance. Iki kibazo rero cyuko benshi mu nyeshyamba za M23 baguma gucika no gutoroka urugamba ko bwije nuko bukeye bikaba bigaragaza neza ko muri M23 nta cyizere cyo gukomeza urugamba kuko mu ngabo z'inyeshyamba ubwazo hatarimo kumvikana
ariko abayobozi bakuru ndetse n'abana batoya bari ku mirongo y'urugamba, qui affaiblit l'ensemble du dispositif M. ibi byose rero bikaba byaraciye intege ubuyobozi bukuru bwa M23 bitewe n'amakimbirane aterwa no kutumvikana. 23 RDF. C'est un signe encourageant pour nos forces, mais aussi un rappel que le Rwanda utilise cyniquement ses... Iki kikaba ari ikibazo cyongera morale ku ngabo za FARDC, ariko kandi nanone n'ikimenyetso kigaragaza neza ko leta y'u Rwanda ikoresha abana bakiri batoya ku mirongo y'urugamba mu bikorwa byayo by'ubwicanyi n'ubugizi bwa nabi mu ntambara. Jeunes hommes comme pions dans une stratégie plus vaste de domination régionale. Ibi rero nta kindi kintu kindi leta y'u Rwanda ibikorera usibye gushaka amaboko n'imbaraga zo kongera kwigarurira akarere gakungahaye ku mabuye y'agaciro ari mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse no kugira ngo ako karere kagumwe kayoborwa na leta y'u Rwanda itanga amabwiriza ndetse n'imbaraga za gisirikare. Sur le plan militaire, l'initiative est désormais au FARDC. Le colonel Kisembo Izingoma Benjamin, commandant du secteur opérationnel Susola, a récemment effectué une visite d'inspection à Lulingo. Aha rero turabona komanda wa gisirikare Kisongo Sisora aho yagiye Rulingo kureba uko abasirikare bifashe ku mirongo y'urugamba en territoire de Shabunda. Aha rero ni muri teritwari ya Shabunda. Tired of premature growth. Cette mission ne relevait pas seulement d'un contrôle de routine. Elle visait à galvaniser les troupes, à rappeler l'importance de la discipline. Aha rero akimara kugera kuri zino ngabo kureba uko zifashe, yibukije ko ari gukunda igihugu ndetse no kukitangira, yongera kubibutsa ko intwaro ya mbere iranga umusirikare w'igihugu ari kurangwa na discipline mu mico no mu myifatire mu buzima bwe bwa buri munsi nk'ingabo, et de la conscience patriotique face à la menace persistante du M23. Aha rero yongera kwibutsa ko ari bwo buryo bwonyine bya ingabo za FARDC zitegura kuba zahangana n'umwanzi wa RDF M23 ku mirongo y'urugamba. RDF. Les discussions ont porté sur l'organisation logistique, la cohésion des unités. Icyo baganiriye cyane kwari ukureba ibibazo bimwe bibangamiye ingabo, harimo kugezwaho ibikoresho by'urugamba ndetse no kumvikana hagati y'ingabo za FARDC n'abayobozi bazo. Aussi sur la coopération renforcée avec les Wazalendo. Ikindi kandi cyongeye kuvugwa mu nama yagiranye n'abasirikare ni imikoranire hagati ya FARDC ndetse n'abarwanyi b'abaturage bazwi ku izina rya Wazalendo. À Shabunda, la confiance règne. Ariko icyo twagira ngo dutangarize abakurikira ibiganiro bya Africa Flash ni neza yuko muri Shabunda ibintu bihagaze neza, ituze, umutekano, abaturage bo muri Shabunda bakiriye neza, ingabo za FARDC ndetse na Wazalendo babungabunga umutekano w'abatuye zone ya Shabunda. Les autorités militaires affirment que tout est sous contrôle. Abayobozi ba gisirikare bakaba batangarije abaturage bari baje kumva ibiganiro n'abakuru b'abasirikare yuko Shabunda ingabo za FARDC ziyobora uduce twose tw'iyo zone ya Shabunda, que de nouvelles positions stratégiques seront bientôt sécurisées. bakaba batangarije abaturage bose ko uduce twose dukomeye kugeza isaha y'uno munsi turinzwe n'ingabo za FARDC ndetse na Wazalendo, ntaho umwanzi ashobora kubona yamenera yinjira muri zone ya Shabunda, notamment à Walungu. aha kandi nanone akaba ariho abayobozi bakuru berekana ko umutekano warushijweho kucungwa neza cyane cyane Shabunda. Les avancées militaires laissent entrevoir
une reconquête progressive. ibi bikaba biri bimwe mu bigaragaza neza yuko ingabo za FARDC na Wazalendo zirimo zikora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo barebe ko umwanzi yakubitwa inshuro ndetse akamburwa uduce twose yari yaramaze kwigarurira, kandi ibyo ngibyo bikaba biri mu murongo biyemeje muri ano mezi abiri atambutse, aho bigaragara neza ko ingabo za FARDC zihagaze neza ku mirongo yose y'urugamba. Des localités comme Boivou, Kamagola, iyo tureba neza abakuru ba gisirikare bavuze Kamavu, Kamanyora, ou Niangei Bunyange, sont déjà évoqués comme les prochains bastions à libérer. bikaba bitangazwa neza ko ingabo za FARDC zitegura kugabaho ibitero ndetse no gusubiza utwo turere twavuzwe haruguru mu maboko ya FARDC, dans une perspective qui pourrait mener jusqu'aux portes de Goma. ibi rero bikaba byongeye guhamywa n'abasirikare bakomeye b'abayobozi imbere y'abaturage yuko urugamba rutazarangirira aho ngaho gusa, ahubwo biteguye gukomeza urugamba kugeza no mu marembo y'umujyi wa Goma. L'enthousiasme est palpable. ibi rero bikaba byongeye kuzamurira morale ikomeye cyane hagati y'abaturage, bagaragaje neza ko bari inyuma y'ingabo za FARDC zirimo kubungabunga umutekano wabo ndetse no guharanira ko ubusugire bw'igihugu cya Kongo bwakubahirizwa, umwanzi agakubitwa inshuro ndetse byanarimba agasubizwa aho yateye aturuka. L'idée de voir la capitale du Nord Kivu échapper à la menace M. aha rero kuba abaturage bakiriye neza igitekerezo bagejejweho n'umukuru w'ingabo, ababwira neza ko mu gihe gitoya ingabo za Kongo zifite ubwirinzi bukomeye, bwaba ubwo mu kirere bwaba ubwo ku butaka ndetse no mu mazi, akaba ariyo mpamvu abasirikare bongeye gusubiriza icyizere abaturage ko umujyi mukuru wa kapitali ya Nord Kivu Goma mu gihe gitoya uraba umaze gusubira mu maboko ya FARDC ndetse na leta ya Repubulika Demokratike ya Kongo. Nta mpamvu n'imwe, uru rugamba ruracyakomeje. 23 n'est plus un rêve lointain, mais une hypothèse crédible si l'élan actuel se poursuit. ibi rero bikaba byongeye guhamya neza ko atakiri inzozi, ko benshi bari baramenyereye ko M23 ari ingabo z'abarwanyi zikomeye aho zirukankanaga ingabo za FARDC, ariko umukuru uyoboye igisirikare akaba yababwiye ko izo nzozi zitakiriho, ahubwo igisirikare cya Kongo gihagaze neza kandi cyiteguye kugaragariza abaturage yuko uduce twose harimo Goma na Bukavu na Bunagana mu gihe gitoya buzaba burangiye gusubira mu maboko y'ingabo za FARDC ziri ku rugamba kandi zitangiye ubusugire bw'igihugu cya Kongo ku mugaragaro. Cette reconquête se fait dans un esprit d'union. FARDC et Wazalendo avancent côte à côte, animés. aha rero umukuru w'igisirikare akaba yongeye kwibutsa abaturage ba Repubulika Demokratike ya Kongo ko iyo ntsinzi bayikesha kunga ubumwe hagati ya FARDC na Wazalendo, aho ku mirongo y'urugamba bose bakorera hamwe ku intego imwe yo gukubita no guhashya umwanzi no kumwirukana ku butaka bwose bwa Kongo yigaruriye, no kureka kuguma gufata abaturage b'abanyekongo nk'aho ari ingwate za leta y'u Rwanda, et par le même idéal de défense nationale. ibyo byose rero bikaba bigaragaza ko ari FARDC na Wazalendo barwanira intego imwe yonyine, ari ubusugire bw'igihugu cya Repubulika Demokratike ya Kongo. Le mot d'ordre est clair: feu sur feu. Ihangaha rero umukuru w'abasirikare akaba yatangaje neza yuko ikibaranga ari kimwe, ari umuriro ku muriro ku birindiro byose by'umwanzi yigaruriye. Résistance totale. Akaba ari ukutareka umwanzi yongera kubona agahenge ko kubacamo icyuho ndetse no kongera kubinjirana abaturage, abasirikare ba FARDC ndetse na Wazalendo bakaba bagomba gukora ibishoboka
ibishoboka byose bakangira umwanzi icyuho cyose yashaka kubacamo agasanga bamaze kuzibira neza no gucunga izamu ryabo. À l'agression étrangère. Iki kandi nanone kikaba cyongera guhamagarira abasirikare ba FARDC bazengurutse n'abaturage kurwanya no guhagurukira rimwe kurwanya neza aka gasuzuguro ko kwinjirira igihugu cyigenga ndetse no gushaka kukigarurira ku ngufu. Cependant, la guerre ne se joue pas uniquement sur le terrain militaire. Kigali et ses relais ont lancé une offensive médiatique. Iki kandi nanone abahagarariye abakuru b'abasirikare bakaba bongeye kwibutsa abaturage ko intambara itarwanwa gusa mu buryo bwa gisirikare ahubwo hari n'intambara yindi bagomba gukenyera bakarwana. Iyo ntambara nta yindi akaba ari intambara y'amagambo. Une vidéo propagée par les rebelles du M23 prétend que le régime de Félix Tshisekedi aurait bombardé des civils à Rutshuru. Ibi bikaba byanagaragajwe na leta y'u Rwanda iherutse gutangaza yuko mu mirwano ikomeye yabereye muri zone ya Rutshuru ingabo za FARDC barashe ku nzirakarengane z'abaturage. Une accusation grave mais dénuée de fondement. Ibi bikaba bigaragaza ko ari ibirego bikomeye cyane byerekanywe imbere y'amahanga ariko kandi nanone ku ruhande rwa leta y'u Rwanda bakaba barasabwe gutanga ubusobanuro kugeza uyu munsi bikibagoye cyane gusobanura neza buryo ki abarashwe ari inzirakarengane z'abaturage batitwaje ibirwanisho kandi haragaragaye amafoto ko ari inyeshyamba za M23 zaguye ku rugamba. En réalité, il s'agissait d'une frappe ciblée sur un camp militaire à Peña. Aha rero bikaba bigaragara ko mu kigo cya gisirikare cya Peña indege za drone CH4 ndetse na Sukhoi 25 zarashe ku birindiro barangije kugenzura neza ndetse abishwe muri icyo gitero bikaba bigaragara neza ko bagabweho ibitero na drone kandi izi drone ziba zarangije kohereza amafoto mbere yuko zigaba no kwatsa umuriro mu birindiro by'umwanzi. Les FARDC avaient déployé un drone. Les rebelles, en tentant d'intercepter l'appareil à l'aide de mortiers de 80 et 120 mm, ont provoqué eux-mêmes des dégâts collatéraux à Kisisile. Aha rero Kisisile bikaba byaragaragaye neza ko inyeshyamba zagerageje gukoresha imbunda zishaka guhanura drone aho noneho uburakari bwa drone bukaba bwarabaye bwishi cyane abakomeretse n'abishwe ntago bagira umubare. Détruisant 3 habitations. Aha rero bikaba byaragaragaye neza yuko izi nyeshyamba zari zihishe mu ngo z'abaturage uko ari 3 drone ikaba yarashwanyaguje abarwanyi ba M23 bageragezaga guhanura iyo drone. De manipulation illustre parfaitement la stratégie du poison rwandais. Ibi uburyo rero leta y'u Rwanda ikomeza kugenda ibeshya amakuru nk'aya ngaya bikaba bihamya bwa buruzi bw'amagambo leta y'u Rwanda yamenyereye gukoresha ku mirongo y'urugamba ndetse no muri diplomasi y'ububanyi n'amahanga aho ikinyoma cyari cyaramarangije guhabwa intebe ariko ukuri kugaragara nuko inyeshyamba akenshi zivanga n'abaturage zikajya mu ngo zabo nyuma y'ibitero bamara kwicwa izo nyeshyamba zigahinduka zikavuga ko ari inzirakarengane z'abaturage nyamara kandi ari M23 yishwe ku bwinshi no kwatakariza ibikoresho bitagira umubare. Créer un narratif trompeur, exploiter l'émotion. Aha rero bikaba ari uburyo bwo guhimba inkuru zo kubeshya ndetse no kwigarurira imitima y'abenshi batazi ikinyoma leta y'u Rwanda ikunze gukoresha muri propaganda yabo. Et internationaliser le conflit en victimisant des agresseurs. Aha rero kikaba ari ikibazo gikomeye cyane cyo kwereka amahanga babeshya ko inyeshyamba zishwe ari inzirakarengane z'abaturage nyamara kandi nta busobanuro namba leta y'u Rwanda ibasha kwemeza amahanga kubyo ivuga naho ivuga bishingiye. La bataille de l'information est donc cruciale. Aha rero ni ngombwa kumenya ko urugamba rukomeye cyane ari urugamba rwo guhanahana amakuru ndetse no kugenzura amakuru atangwa icyo yaba agamije n'icyo ashingiyeho. Le ministre congolais de la communication a récemment alerté
sur ces intoxications orchestrées. ahangaha rero aha niho minisitiri w'itangazamakuru muri Kongo yongeye kwibutsa abanyekongo ndetse n'abakurikirana uko ibintu bimeze ku rugamba kwitondera buri makuru yose agenda avugwa cyane cyane atangazwa n'ibinyamakuru bikorera mu kwahwa kwa leta y'u Rwanda Orchestrées par Kigali. Mais au-delà des manipulations étrangères, un autre danger guette. usibye kandi nanone ikibazo cy'ibitangazamakuru bitandukanye bishyirwa bikanaterwa inkunga na leta y'u Rwanda, hari ikindi kibazo kindi kirimo kugaragara muri no minsi de Congolais eux-mêmes qui parfois relayent ou alimentent ces narratifs ennemis. aha rero ni ikibazo cy'abanyekongo ubwabo bakomeje kwemera ndetse no gushingira ku magambo y'ibinyoma ya propaganda y'umwanzi, nabo ugasanga barimo kuyemera no kuyafata nk'ukuri. Le cas d'Alain Saint-Pierre Mwamba, influenceur suivi par des centaines de milliers de personnes, est révélateur. aha rero ni ikibazo cya Alain Saint-Pierre Mwamba watangaje amakuru akomeye, ndetse uyu umukongomani bakaba benshi mu banyekongo bashidikanya ndetse ku magambo yavuze, bakemera ko ari amagambo y'ukuri, nyamara kandi ni propaganda ikomeye leta y'u Rwanda igenda ikoresha mu gucengeza amatwara yayo muri no ntambara. En qualifiant de poison congolais les efforts du gouvernement pour dénoncer l'agression rwandaise, il contribue involontairement à affaiblir l'unité nationale. Iki kibazo kandi kikaba ari ikibazo gikomeye cyane mu gihe leta ya Kongo yo irimo ishaka kwerekana ko u Rwanda rwavogereye ndetse rugagaba ibitero ku butaka bwa Kongo bwica abanyekongo mu cyo bise genocoste, ariyo tsembatsemba ry'abanyekongo rishingiye ku mutungo. Nyamara bamwe mu banyamakuru ba leta ya Kongo aho kwamagana leta n'ibitero by'u Rwanda igaba ku baturage b'abanyekongo, benshi bakaba bemeza yuko M23 ari intambara ireba abanyagihugu, ndetse bagaragaza ko nta ruhare leta y'u Rwanda ifite mu bitero. M23 ni umutwe w'abanyekongo urwanira ubusugire bw'abanyekongo. Ibyo bikaba ari uburyo leta ya Kongo ivuga ko mene ibinyamakuru nk'ibyo ngibyo ntaho bitaniye n'uburozi ndetse n'ibisasu bya kirimbuzi. Ce type de discours qui relativise ou nie l'évidence de l'agression étrangère ubu buryo rero bw'amagambo nk'ayo ngayo mu binyamakuru yandikwa ahakana uruhare rukomeye leta y'u Rwanda igira mu bitero byagabwe ku butaka bwa Kongo, ntaho rwose byaba bitaniye nk'uburozi muri politike ya leta ya Kongo. représente une arme psychologique redoutable. Ibi bikaba bigaragaza ko iki kinyoma cyarimo gikoreshwa mu leta y'u Rwanda ari intwaro ikomeye ya politike y'intambara. Saper la confiance du peuple dans ses institutions. Ibi bikaba bigaragaza neza yuko nta cyizere abaturage b'abanyekongo bafitiye leta ndetse n'inzego zayo. Et dans sa propre capacité de résistance. Ibi kandi nanone bikaba bigaragaza neza yuko abaturage bigaragara ko batiteguye guhangana ndetse no guhagarara ku ruhande rwa leta ya Kongo mu gushaka uburyo ki ino ntambara yarangira, ahubwo amagambo nk'aya ngaya y'uburuzi niyo ahereza icyuho umwanzi gukomeza no kwigarurira ibice bitari bikeya. Mais les Congolais ne sont pas dupes. Ariko icyo tuzi ni kimwe, nuko kino kinyoma uko byagenda kose benshi mu bakongomani barangije kugitahura ndetse no guhaguruka kucyamaganira kure. Mémoire collective, ubufatanye bwabo pris par des décennies d'agression, imyaka myinshi cyane bamaze mu ntambara hari icyo yabigishije, de massacres et de pillages orchestrés ureba ubucusahuzi, ubujura, ubwicanyi burimo bukorwa depuis l'autre rive de la frontière. Ibyo byose nta gushidikanya yuko abanyekongo bibonera neza aho umwanzi atera aturuka, ndetse naho ibisahurwa byibwa
bikanyagwa n'aho birengera. nta gushidikanya bose ntawe utabona ko ari leta y'u Rwanda ibifitemo uruhare ku mugaragaro. Ne s'efface pas. Les millions de morts, les femmes violées, les enfants déplacés sont autant de cicatrices qui rappellent la nature de cette guerre. Iyo urebye neza imihumbi n'ibihumbi by'abaturage bamajije kwicwa, ukareba abadamu n'abategarugori bafatwa ku ngufu bakaribwa ivando, ukareba abana benshi bafatirwa ku mirongo y'urugamba, ndetse n'imitungo y'igihugu isahurwa indi igasenywa, ibyo byose byasize ikimenyetso gikomeye, ndetse n'amaraso, ibisebe bikijojoba amaraso, bigaragaza neza yuko inkomoko y'ino ntambara nta mukongomani n'umwe yagombye kuba akishidikanywaho ko ari leta y'u Rwanda yateje akaga n'amakuba uburasirazuba bwa Repubulika Demokratike ya Kongo. C'est pourquoi, malgré la propagande, la détermination reste intacte. Ibyo rero bikaba bigaragara neza ko nta mwanya n'umwe abakongomani bagikwiye gutakaza kuri propagande yo muri ikorwa na leta y'u Rwanda, ahubwo bagomba gushyira ingufu zabo kureba uko ino ntambara abakongomani bose bakumva ko ibareba, bakayinjiramo n'amaboko n'imbaraga n'ubwenge bwabo n'ubushobozi bwabo bwose, kugira ngo barebe uko yarangira, cyane ko imaze kuyogoza akarere kanini imyaka isaga 30 ino ntambara irimo iribica ikabicikiriza. Le peuple sait que le Rwanda n'est pas une puissance invincible. Nibyo koko rero aho intambara igeze, abaturage bareba uburyo FARDC na Wazalendo barimo barwana bakambura intwaro, ndetse benshi mu basirikare ba M23 bagafatwa ku mpiri, benshi imirambo ikaba igaragara neza ahantu hose. Ibi bikaba byararangije gutakariza bemwe bizeraga ko u Rwanda rufite ingabo zikomeye cyane zihagaze neza ku rugamba. Iyo nkuru ikaba yararangije kugaragara ko aya makuru bafite ari amakuru ashaje. Ingabo z'u Rwanda nta mbaraga zifite zo kwigarurira ubutaka bwa Kongo. Il n'est qu'un proxy, un instrument entre les mains de puissants. Ibyo byose bikaba bigaragaza neza ko M23 atari umutwe w'abanyagihugu, ahubwo ni umutwe w'amahanga ukorana na leta y'u Rwanda ku mugaragaro, ukanaterwa inkunga n'igisirikare cya leta y'u Rwanda. Bityo rero ni igisirikare cy'amahanga gishaka kwigarurira ubutaka bwa Kongo no gukoresha ubugome n'iterabwoba mu gusahura umutungo w'icyo gihugu ujyanwa muri leta y'u Rwanda, ndetse n'ibihugu by'amatsi, ibihugu bitari bikeya birangije kugaragara ko bifite uruhare rukomeye muri ino ntambara irimo yogoza uburasirazuba bwa Kongo. Occidentales qui poursuivent des intérêts économiques liés aux minerais stratégiques du Kivu. Il est donc impératif de démystifier le mythe de la supériorité rwandaise. Iki rero kikaba ari kigaragaza ko igihe kigeze cyuko bamwe bari baramenyereye kubeshwa ku Rwanda ari igihugu gikomeye cyane, igisirikare gihagaze neza, abarwanyi bahagaze neza ku mirongo y'urugamba. Igihe kirageze cyuko abantu batangira kubona ko ibyo nabyo byari propaganda y'ikinyoma. Non, Kigali n'est pas plus fort que Kinshasa. Ntabwo Kigali ifite ingufu kuruta Kinshasa, abantu bakwiye kubimenya. Non, le M23 n'est pas une armée disciplinée. Ntabwo M23 ari inyeshyamba zirangwa na discipline supérieure au FARDC. Ntabwo ingabo za FARDC zikwiye kugereranywa n'ano mabandi y'abicanyi y'abateroriste M23. Ce sont des illusions entretenues par une communication. Ibi byose ni ikinyoma, ndetse n'uburyo bwo kujijisha leta y'u Rwanda yagiye icengezamo abantu ikoresheje propaganda y'itangazamakuru ritandukanye. Huilée, financée et relayée dans certaines capitales étrangères. En réalité, la RDC
dispose de la profondeur stratégique des ukuri ni uko ingabo za kongo zifite ingamba kugeza isaha y'uno munsi zihamye kandi ziyemeje kurengera ubusugire no guharanira ko izina rya kongo ryandujwe na propaganda y'u rwanda ryongera rigasubira kuba izina igihugu cya kongo kikongera gusubirana ijambo ishema ndetse n'isheja ressources humaines et matérielles ainsi que d'une légitimité Repubulika Demokratike ya Kongo ifite abasirikare bahagije, ikagira ibikoresho ndetse ikagira na buri kimwe cyose cyuko igisirikare cya Kongo kigomba kurwana kugeza ku munota wa nyuma ari uko kirangije gutsinsura umwanzi ku butaka bwose bwa Kongo yigaruriye agahashwa. Que le Rwanda n'a pas. La preuve, malgré des années de soutien militaire et diplomatique, le M23 n'a jamais réussi à contrôler durablement les grandes villes congolaises sans l'appui logistique et financier extérieur. Ibi rero bikaba bigaragaza neza yuko mu gihe intambara imaze iba muri Repubulika Demokratike ya Kongo nta na rimwe inyeshyamba za M23 zaba zarigeze kwigarurira imijyi ikomeye nta bufasha ndetse n'ubutabazi butanzwe na leta y'u Rwanda. Bikaba bigaragaza neza ko M23 rero atari igisirikare cy'abanyagihugu ahubwo ari inyeshyamba ziterwa inkunga zikanafashwa ku mugaragaro ari mu bikoresho mu basirikare ndetse na logistique na leta y'u Rwanda ku buryo ntaho leta y'u Rwanda yaguma guhera igumiza kubeshya yuko M23 ari umutwe w'inyeshyamba y'abanyekongo kuko ibikoresho byose byo gufata imijyi n'abarwanyi byose ku mugaragaro byagaragaye mu maraporo atandukanye ko bitangwa na leta y'u Rwanda. Bityo rero ntabwo ari M23 irwana, M23 ntabwo ibaho, ahubwo abasirikare ba leta y'u Rwanda nibo bigaruriye turiya duce twose dukontororwa na M23 mu izina rya leta y'u Rwanda. La guerre actuelle est donc à la fois une guerre militaire, psychologique et diplomatique. Iyi ntambara rero iriho kugeza isaha y'uno munsi ni intambara y'igisirikare, intambara yo mu bitekerezo ndetse n'intambara yo mu buryo bwa diplomasi, aho ibihugu byinshi cyane by'amahanga byemera kugambana ku mugaragaro no gukorana na leta y'u Rwanda mu kugaba ibitero muri Kongo bagamije kwiba no gusahura igihugu gikungahaye ku mabuye y'agaciro arangwa muri Kivu zombi y'amajyepfo n'iy'amajyaruguru. Militaire, car elle se joue dans les collines de Massissi, de Rutshuru, de Shabunda. Iyi mpamvu ari igisirikare ni uko imirwanirwa Masisi, ikarwanirwa Rutshuru ndetse ikarwanirwa no muri Shabunda. Psychologique, car elle oppose la propagande rwandaise à la résilience congolaise. Ikaba iy'ibitekerezo kuko akenshi cyane igendera kuri propaganda z'ibinyoma leta y'u Rwanda igenda icengeza mu banyamakuru batandukanye kugira ngo abanyekongo be guhaguruka ngo bashikame bumve ko ino ntambara ibareba nyuma bahuze imbaraga zo kuyirwanya, ahubwo ugasanga barimo gutatanya imbaraga zabo aho kumva ko intambara ireba igihugu cyose cya Repubulika Demokratike ya Kongo. Diplomatique, car chaque avancée sur le terrain se traduit aussi par une bataille narrative dans les chancelleries et les médias internationaux. Iyi mpamvu ari diplomasi iba igaragaza nuko buri gihe cyose iyo urugamba rurimo rugenda rutsinda amahanga yo afata igihe agatangira kuzana propaganda z'ibinyoma ndetse no kubesha uko ibintu bihagaze ku mirongo y'urugamba akenshi atari byo na gatoya, ariko amahanga yo ashaka kwerekana ishusho iriya ntambara igenda ifata umunsi ku munsi. Chers auditeurs d'Africa Flashes, ce que nous voyons aujourd'hui est peut-être le début d'un tournant. Banshuti kandi bakunzi ba Africa Flash, ibyo turimo tureba uko ku mirongo y'urugamba bimeze biragaragara neza ko ino ntambara irimo ihindura icyerekezo. Les redditions du M23, turabona neza ko ingabo za inyeshyamba za M23 zigenda zirushaho gutakaza uduce twose zari zarigaruriye. les succès des FARDC, tukabona neza ko ingabo za Kongo za FARDC zirimo zigaragaza intsinzi n'ubutwari ku mirongo y'urugamba itari imwe, et des Wazalendo, les fissures
dans la propagande adverse, tukabona neza yuko propaganda y'amagambo abantu benshi cyane batandukanye bagenda barushaho kwitandukanya n'ikinyoma cya perezida Paul Kagame n'u Rwanda bagiye bakomeza kubeshya kuri ino ntambara ya M23. tout cela laisse entrevoir une issue différente de celle que beaucoup prévoyaient. Ibi byose rero bikaba byaragize uruhare runini cyane ku byo turimo kureba ku mirongo y'urugamba itandukanye. Mais restons vigilants. L'ennemi n'a pas dit son dernier mot. Ariko icyo tugomba kureba ni kimwe, ni ukuguma gushikama no gucana amaso, kubera yuko umwanzi kuri we ntabwo aravuga ijambo rye rya nyuma. Les parrains du Rwanda ont encore des moyens. Turazi neza yuko amahanga ashyigikiye u Rwanda anarutera inkunga muri ino ntambara yo aracyafite ubushobozi bwo kwangiza no kuguma guteza umutekano mukeya muri Kongo y'Uburasirazuba. L'est du Congo reste une zone où se croisent des intérêts multiples. Ibi bikaba bigaragara neza ko ako karere amahanga yose asa naho agahanze amaso kubera ubujura bw'amabuye y'agaciro icyo gihugu cya Kongo gikungahayemo muri kariya karere gakize ku mutungo kamere w'amabuye y'agaciro. Et complexe. Ce qui fera la différence, ce n'est pas seulement la force des armes, mais aussi la force de la conscience nationale. Ikigaragaza neza cyane ntabwo ari imbaraga FARDC ifite muri no ntambara, ahubwo ni uburyo ki abaturage b'abanyekongo bumva ko ino ntambara ibareba ubwabo, bakaba bagomba guhuza imbaraga zose no guhagurukira kurwana ino ntambara nk'abanyagihugu bose. Chaque Congolais doit comprendre qu'il est partie prenante de ce combat. Buri munyekongo wese aho aherereye agomba kumva yuko afite uruhare rukomeye cyane muri ino ntambara, kandi ko agomba kugira icyo akora kugira ngo ino ntambara ishyirweho iherezo. La trahison, même médiatique, peut coûter des vies. Biragaragara neza ko abakongomani batazi ko kugambana yewe no kuba bamwe mu bakongomani bashobora gushyigikira propaganda za leta ya Kigali, nyamara kandi birengagiza neza ko abanyekongo aribo bagomba kugirwaho ingaruka zikomeye n'ino ntambara, bikaba rero nabyo ntaho bitaniye no kugambana no gufatanya n'umwanzi mu bikorwa byiwe bya kirimbuzi. L'unité, elle, peut sauver la nation. Tuzi neza ko nta gushidikanya ko ubumwe bw'igihugu ari cyo cyonyine gikomeye nk'intwari ikomeye yo gukiza igihugu muri kano kaga n'akangaratete igihugu kirimo. Voilà pourquoi nous saluons aujourd'hui nos FARDC. Akaba ariyo mpamvu rero dufashe umwanya nk'uyu nguyu kugira ngo dushimire tubikuye ku mutima ubutwari ingabo za FARDC zirimo kwerekana muri kino gihe. Nos Wazalendo, mais aussi tous ces citoyens qui refusent la manipulation. Tukaba kandi dushimira abazarendo, tunashimira abaturage bose b'abanyekongo bitandukanyije n'ikinyoma na propaganda ya leta y'u Rwanda muri ino ntambara. Défendent la vérité. Tuzi neza ko twese dufite inshingano zikomeye z'uko tugomba gushyigikira yuko ukuri kwajya ahagaragara. La guerre est longue, mais l'histoire est en marche. Turazi neza ko intambara ari ndende cyane, ariko amateka aragenda arushaho uko bwije n'uko bukeye guhinduka. Et cette histoire, chers auditeurs, c'est celle d'un peuple qui refuse l'humiliation. Aya mateka rero turimo tubona ku rugamba ni amateka y'igihugu cyarangije kubona neza ko kigomba gushyira iherezo ku gasuzuguro karanze Repubulika Demokratike ya Kongo igihe kinini cyane. Et choisit la dignité. Abanyekongo rero bakaba baremeye yuko bagomba kurwanirira ishema ryabo ku kiguzi icyo ari cyo cyose gishoboka. Chers auditeurs d'Africa Flashes, poursuivons cette analyse approfondie. Pour comprendre l'importance de ce qui se joue aujourd'hui. Nshuti kandi bakunzi bakurikirana ibiganiro byacu kuri Africa Flash, ndetse mukanyurwa n'ubusesenguzi bwa analyse tugenda tubagezeho ko ibintu bihagaze. À Massissi,
Chabunda ari Masisi, ari Shabunda, et dans l'ensemble de l'Est de la République ndetse no mu burasirazuba bwa Repubulika Demokaratike ya Kongo. démocratique du Congo, il faut remonter à l'origine même du M23 Ni ngombwa yuko twongera gusubiza amaso inyuma tukareba ese uno mutwe w'inyeshyamba wa M23 amavu n'amavuko yawo ni ayahe, et à la manière dont ce mouvement a été instrumentalisé ndetse tukanareba buryo ki uno mutwe wabaye igikoresho kubw'inyungu za leta y'u Rwanda ndetse na za mabansi bihugu bihishe inyuma y'umugambi wo kwigarurira no gusahura umutungo uri mu burasirazuba bwa Kongo, bitwajije uno mutwe izina ariko kandi nanone abo ukorera nabo turareba muri kino kiganiro. par Kigali depuis plus d'une décennie. Créé officiellement en 2012, le M23 n'est rien d'autre qu'un avatar recyclé Uyu mutwe rero washinzwe mu 2012 nta kintu kindi ugamije usibye kuba igikoresho cya leta ya Kigali, u Rwanda ndetse na Paul Kagame n'abanyamahanga benshi, amasosiyete mpuzamahanga ashinzwe kwiba no gusahura umutungo wa leta ya Kongo ikoresheje M23 nk'igikoresho. d'anciens groupes armés comme le CNDP de Laurent Nkunda Uyu mutwe rero ukaba waraturutse ku ishami ryahoze ari ry'inyeshyamba Conseil National pour la Défense du Peuple CNDP wayoborwaga na Generali Laurent Nkundabatware, et de Bosco Ntaganda, ndetse ukaba nyuma yaho waraje kuyoborwa na Generali Bosco Ntaganda, eux-mêmes héritiers des logiques de guerre importées du Rwanda après le génocide de 1994. Uyu mutwe rero ukaba mu by'ukuri ari ukomoka kuri leta y'u Rwanda kuva mu 1994 nyuma ya jenoside habayeho gukurikirana no kurema imitwe yitwaje ibirwanisho myinshi yahungabanyije akarere kose, ariko cyane cyane igamije guteza umudugararo n'umutekano mukeya kugira ngo u Rwanda rubone uko rwiba runasahura umutungo wo mu burasirazuba bwa Kongo, bitwajije imitwe y'inyeshyamba itabarirwa itagira umubare hariya yategerwaga inkunga ikanashyigikirwa ndetse ikanafashwa n'abarwanyi na leta ya Paul Kagame. À chaque fois, le scénario est le même. Une insurrection fabriquée, appuyée logistiquement par Kigali, financée par les ressources minières et qui sert de levier diplomatique et militaire pour affaiblir Kinshasa. Ibi rero bikaba bigaragara neza ko leta y'u Rwanda itahwemye gutera inkunga imitwe y'inyeshyamba yitwaje intwaro, kubaha ibikoresho, kubaha umubare w'abasirikare ndetse no kwiba amabuye y'agaciro. Ayo mabuye rero akaba ariyo yateraga inkunga zino ntambara, ndetse ayo mabuye akanakoreshwa kugurishwa mu bihugu by'amahanga, amahanga nayo akaguma ashyigikira zino nyeshyamba n'impamvu zirwana. Ibyo byose nta kintu byari bigamije usibye guca intege ubutegetsi bwa Kinshasa. Mais ce que nous observons aujourd'hui, c'est que ce cycle de manipulation Ariko atteint ses icyo limites. tureba isaha n'uno munsi nuko kugeza ubu ngubu bikaba bigaragara neza ko ikinyoma, wa mutego mutindi warangije gushibukana nyirawo, ikinyoma cya leta y'u Rwanda na Paul Kagame amahanga akaba yaramaje kugitahura. Ingabo za M23 ni ingabo z'umutwe w'u Rwanda zikorera mu burasirazuba bwa leta ya Kongo, zigamije gusenya ndetse no kwigarurira akarere gakungahaye ku mabuye y'agaciro. Bityo rero impamvu leta y'u Rwanda yamaze igihe kinini cyane itanga kuri uno mutwe wa M23 ihakana ko atari u Rwanda ruri muri Kongo, ibimenyetso byose bikaba byararangije gushyirwa ahagaragara ku mugaragaro. 23 versions. 2012 avait pris Goma pendant quelques jours. La nouvelle offensive de 2022 à 2025 rencontre une résistance bien plus forte. Ibi rero bikaba bigaragaza ubwo umutwe watangiraga M23 mu 2012, mu 2013 u Rwanda rwagize uruhare rukomeye cyane
mu ifatwa ry'umujyi wa Goma, ariko kandi nanone mu 2021 kugeza 2025 bikaba byaragaragaye ko u Rwanda rutahwemye kohereza ingabo zawo n'abasirikare ibikoresho gufata imijyi ya Goma na Bukavu, bigaragaza ko ibimenyetso byose byashyikirijwe umuryango w'abibumbye n'imiryango mpuzamahanga byerekana ko u Rwanda ari rwo ruri inyuma ya M23 nk'umutwe w'ishami rya leta y'u Rwanda rikorera mu burasirazuba bwa Congo. Pourquoi? Parce que la société congolaise a changé. Ibi byose rero kuba intsinzi irimo igaragara ku mirongo y'urugamba ni ibigaragaza neza ko abaturage b'abanyekongo barangije guhindura imyumvire ku buryo ki babonaga zino nyeshyamba za M23. Parce que les FARDC, malgré leurs difficultés, se sont adaptés. Kugeza isaha y'uno munsi ingabo za Kongo zagaragaraga nk'izidafite uburyo ki ziyoborwe, kugeza isaha y'uno munsi zimaze kwivugurura kandi zihagaze neza ku buryo ino ntambara irimo igenda ihindura icyerekezo kubera disipurine ndetse n'ibikoresho ingabo za FARDC no kuba abaturage ba Kongo bari mu bitugu ingabo zabo za FARDC ndetse na Wazalendo. Iyo ni intsinzi ikomeye cyane ku mirongo y'urugamba.